Tibi reason ke eng. Mama, ngicela uphume lapha. Ukudelela lento le kungena nje kungena namakamera. Singazange sinothiswe nix. Mama. Asizodelela kanje. Mama. Muska ba. Eng? Bakho bebehleli la. Ona dutse le bona. Papa bona le ngwana. Papa bona le ngwana ba bolela no botshwarisa tala. Mama Ntomkaise. Mzansi ke a dumedisa la ka lebitso ke lefa wa pheto 157 mo Jalavo o mfihlelene o mpiditse aus Victoria walla ke koso wetu ke tlo utlwa ditaba tsa aus Victoria hore na o re bana ba fihletsweng mo ba fihlileng mo teng ke go buditse ka re a gona ngwana o tla fitlwa a gona monna o tla fitlwa a gona mosadi ya tla fitlwa ka lenaneo lena tlo re lo utlwa ditaba tsa aus Victoria hore na o lla ka eng are Lebitso la ka ke nna Victoria Ramitheki ke dula ko zone 9 ko Mindolens ko Soweto ke kwaletse o mfihlelene because of ke na le problem le batho ba go bo papa bana ba phigangwa bana ene ba itse ka bana ba exist a ke tse di reason ke eng ke kopane le Joshua ka 2016 ka January and dilo between na le yena ntse di le right abe ankisa go bona but since ka ngkhona teng ampona le mwa teng nentse se batho ba nthabelang ke na Susan Lidimo then ke related le Victoria papa bana ba Victoria ha ba tlo supporta bana mama Philane o batla tsa go o batla go etsa di dinner for bana so nna ke kwatile because I'm angry because ke supporta Victoria gagolo then pela ka e botlhoko Kogo come in Kontlu Kaitse le ka ya buti Le kae sese? re teng le ka ya buti ke lefa pheto 157 mo Jalavo se se ke ma ke Victoria aus Victoria kwa nna fo mafatshe o ka dula mo ya lebo go le mo le mpile di mo teng ke kokole kokole ke tli ai ka nna ke ntse ke aus Victoria go tlile walla ma ga golo abuti o mpitse di Stefan ke tlile mo go o lla ka eng aus waka ke la ka taba ya go bo papa go bana baka a ba batle bana and ba bua gore bana a se ba bona so ba fitlhe ba ba fitlhile right ke tlile mo mothong o right gonne show e ke irang ke o mfitlheleng le fitlhelang ba a re mathata bona ke a mafe why ba fitlha bana bona a di utlwe di reason tse ba mphantsona a di utlwa gale ga ba go fa wena ba re mabaka mangwe a bona ba reng mo go just fela taba tsa bona ke go ban roge then ba bue go ke tsamaye ke lo batla papa go bo bana because of bana ba a se ba Joshua and funny because of monga molato yena wa dumela go ke bana ba gage hence why ke ngwaletse yo show go le ke kopa go le khone go le nthuse ka di DNA test show le dipuo tse di ka tlogela go ba teng mongata ba tse ke mang ke di quiz ke mme wa ga Joshua ke a butwa ga Joshua ke mang mongata ba tse a re ngilo batla papa go bana ke ngwana go bo Joshua ke kuku le bitso la gage then le mama Joshua Ntomkaise le nkgono wa Joshua ga ba go rate senteng ga gol from nako nna le Joshua re qala go utlwana ka 2016 up until now so ntho e santshwareng gantle ke gore no setse go na le bana mo yona this whole thing so that's why ke ngwaletse show ya lona go ke kopa thuso ene ke a leboga go letlile le na le bana ba ba kaile Joshua re na le bana ba 2 because ba 3 ba bile ba tlhokofala even le di funeral tsa bona bana ba tlhokofetseng azamba tse batle totally askisi man so luitse bana ba 3 ba botle setse ka ba 2 ba simane ke ngwanyana le mshimane ba setseng Joshua ena o reng ga squeezer a go tlhekefetsa yana le sentse le utlwana sente le Joshua sampane re utlwana le gona no o reng yena o lekile gore a bue le bona abuti but a gona any change nje so
the way and like is the way ke bonang cause le bona ba yitsho go ratiwa ngwanyana o wa uqala of which is ke Ntlantla and o ratiwa ke ko bo Joshua yena ha mo rate so yeah ngwanyana o Ntlantla ke ex girlfriend ha Joshua ke ex girlfriend so ne ba batla Joshua anyale ex girlfriend because of le nkgono netse o umpeletse nkgono go netse a beya tšhelete gagwe ya old age gore a lontsha magadi go bongwanyana ga fitla yellow bone yantsha ex yena a kwata nkgono o kae Joshua o ko mmerekong mo botshelong ba gago ga o godisa bana ba go le yalo e le gore ba fitlhile bana ba bagolo e go tshwara yang kganyeng ha ntshware right at all more especially because bana tshwanetse ba tsebe go ba tlhagang go teng so ha ntshware sharp total ke dula ke touta ka pelo gore ha nka bona taba e ilukile and the only thing ke bona ile go etsa di DNA test then re bona gore after that excuse ya bona e tla ba eng maro bona gona le future between wena le Joshua ga o lebeletse dilo tsa lona botshelo ba lona ka mo go le tshelang ka teng le babedi thata a reng yana Joshua se tsontshitse engagement re ke mo jweditse ka re a pushe dilo then re tla bona but ke mo gapeletse goranya o sa ntse go tshepa gagolo wa mo tshepa wena gagolo yaanong o mpiditse fanofa re tshwanetse re utlwa re ya ko bagolo o expectile gore re go thuse yang ga re fitla kwa le ko bagolo gagolo ke gore ke ntshe maikutlo aka and le go goetsiwe the DNA test and then re tla nka from mo nna le wena re tsamaya fano re o tsamaya le mang o ya o le one o teng motho go thekgang gore a re fitla kwa lo ska ikira o le one ke tla tsamaya le oso aka since Joshua le mmerekong a uswa ga go de o ready wena o ready re ka tsamaya re ka tsamaya re tsamaya re bona rena re ba kreya ganye re rarabole fele gona today Good. Bishop Lefapheto ndibuya pha ku show bathi ngifihlele emoJalafa ngiyaxolisa kakhulu manje umuntu omdala fanele ndiyazi uba uyaphumula ngexesha eli ndibhalelwe usisi uyamaza ndithi usisi uyakhala ngoko ngesintu ndiyakholwa uba nawe uyazi uba sinalanto yamasiko njengabantu abamnyama ngoku into akhala ngayo ngabantwana anabo nomzukulu wakho andithi uyabazi ba abantwana aba bayaphikwa apha endlini bayafihlwa ngoku ingxaki ukuthi ukhulisa abantwana bangazi apho uba amasiko nezithethe zabo babuyaphi ingxaki mayiba khona kwinto ezinjalo kuzawutshona phi masifanele nokuthi siphahle sithethe nabaphansi sizayiqala phi ngoba sazi uba abantwana baphuma nguye unibhalele mama wami ndifuna ukuva isite lakho le story yena unixelele ukuthi ingathi ikhona ingxaki ngabantwana kapha endlini kungakho ndizila apha endlini anawuthi mina kunengxaki kumntana woqala kanyana waza naye abazange bamzise eqaleni ekhulela nditsho kwenziwa njalo ukuthi size sityala kulo mzi wakho kwentanga wazisa umntana hayi ndamamkela pha egeyithini angena esithi umntana akalali kakuhle woqala ndathi ke wangena ke ngapha kuntombi yam ntomkazi nanku uVictoria uzise umntana mntana karayithanga kakuhle hayi ke wamphahlela wathetha wagqiba wacela uxolo kayena kuzinto kulokhu ekuxatshana wathi gogo ndiyaxolisa kumama
manje nje ngamphenduli kakuhle Ntomkazi phendula lana uthi uyaxolisa uxolo lukhona ngempinda hayi mama ngiyamxolela kuwonke amatyala nencwadi isho njalo uthi xolela abasola injalo hayi kwexoliswa phaya kwaba nomntana omnye owesibili sava thina ukuthi ufumene umntana sava futhi ukuthi umntana odlulile ekudluleni kwakhe kezange siyeke thina kutheni ningayanga gogo mandikwazi nokwazi shen kodwa Victoria nomntana futhi wentombazana omnye futhi wesithathu bazile apha kule nyanga engapha kwale phelile phila eza nomntana nalomnye lo osibili wakhe into phila nivela phi ngabantwana hayi ubaba uVictoria ulwile nomamakhe waphula amafestere bambambisile kokwa uVictoria uphula amafestere ekokwa elwa nonina wakhe wabanjiswa ke ngumamakhe kushoke lo unyana njengoba ebanjiswe nje kwathiwa mina mandithatha abantwana ndabathatha ke njengophilani ndize nabo apha hayi ko-right ke philani uyanini etyaleni wayitsho inyanga yakhona yanga uloke lapho uphilane ke nabantwana sinesana nalo mncinci ke yena emane ekhala phofu ke bengahluphi kangako ngoba uyakwazi uyatya uyancanca ibhodlela uyabhafa ngumakhulu wakhe abesikoni alale naye umakhulu wakhe ngingakhabe emlonyeni gogo uyakhona uba usicelele njengomama omdala usicelele kumama kaPhilani uba azoba ingxesi ya masithetha andithi ezinye izinto fanele sisixazulule namhlanje apho kungadityanwa khona apho kungathethisanwa khona apho kwangavani kakuhle sikhona ukuyixazulula sizapha kuzulungisa hayi kuzulwa abobizo uma phandle uthi umuntu omdala ugogo uyambiza eva ithi umakhulu uyambiza makhulu uyambiza andifuni uba ezinye izinto sizithetha ngavanga kungathwa namhlanje izwe mase sisuka apha simthethelele sambetha ngezinto yena angazazi mama ngicela uphume lapha udelela lento le kungena nje kungena namakamera singazange sinothiswe nings mama asizodelela kanje mama musika baba mame hlaya Victoria gogo khawuthi ndiendlisha mama mamela ndize apha ndizanga nokulu mara mamela ke ndinike nje 2 minutes just give me 2 minutes mara mamela ma siswam ukuma mamela ngokuhlonipha okukhulu mamela ngokuhlonipha okukhulu mamela ngokuhlonipha okukhulu ma mama it is it mara must okay itinkhulume nawe sobabili ke ngaphandle kwamakhemera mama Ntomkazi and then manje if nizokhethela umfana wakho uthi na uthanda bana kathandi bani uyamkhethela why then uvala iminyango if ungamkhetheli uyazi why uvala iminyango ngiyaxolisa kule ndawo nakugogo ngixolisile unless then usinika ipermission yokuthi siconfirm ukuthi wena kahle uthandela umntana wakho leya ex layer umthandela i-ex layer yakhe le enivumela ukuthi umntwana wakhe umntwana wala endlini abantwana baka Victoria bona akusiya abantwana bana stage wakhe we bipolar like him abubani Victoria angazi nezinto zakhe zamanga aletha amakamera kimi ilento that's why ngizela kuwe because ngifuna yeah mamela ngabe ngithatha iside la ka Victoria ngabe angizanga la ngizozwa istory sakho indawo uphilani umzalise abantwana ehlala kubo ayikho into
mara asizelang Philani sekefika la eJartini. Uyazi uVictoria why? Suddenly bekhona abantwana kuthiwa uboshiwe lo Victoria. Manje sekuhama camera. Mara mamela ke asizelanga lana uphilani sizelela ngendaba yabantwana. Sizelela ngendaba yabantwana. Mama akukhulume njengomama ozalile nawe. Uzalile nawe. Exactly. Wamakatsa because of naphikhabana. So now uzalile nawe. Kubeli option ya kuba nabayithwe DNA test. Yeah. No, angikubangisi nix ngifuna ukuzozwa isite lakho. Sikhona sizolungisa indaba yabantwana. Khuluma nayo Victoria. Mina ngicela ngizaya okay ama camera asuke. Okay, ama camera asuke. Mamela. Taba yabana ya di DNA test. Taba yabana ya di DNA test. Mara aritoro rate mamela. Asifuna ukuthi uthande uVictoria. Mara ngimamele ke ngokuzithoba. All right. Mvali. Ngokuzithoba. Mama wami. Uphilani. Umsusi wayo le. Mama wami. Befuza ukuthi yena ukhona la kule camera azokhuluma yena self. Right. Hayi mina angimthumanga ukuthi abantwana. Mamela ngihleli phansi. Mamela ngiyazithoba khona manje. Mamela yehlisi. I talk for Uphilani. No, nane ke batlo clarify because of akere le eo ya tlhogi mama Philani. Ke wena no we bua conclusion ne ile mo le gore a se ngwana Philani. So nane ke batla go dikisa. Ngokungami ngezinyawo isikhathi esithi uzohlala phansi kokho. Uzohlala phansi. Ngiyalungile. Ngathi mazenzwe bo. Nna ke tletsa ntho gore ke tlise bana gore e tlo yetsiwa. Mamela ke mama wami. Mama mamela. Uza ngapha. Angizelanga kakhulu Victoria. Isikhalo sami kakhulu abantwana. Bengisatshela ugogo manje, mamela ke. Bengisatshela ugogo manje ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi abantwana babekhona. Bangaziwa ukuthi umntwana noma sithi siyenza into zamasiko. Abantwana siyenza amasiko sishona phi? Kuyiphi direction? Lo mntana oqala uqoqa. Yes. Ngamphigama ngathi siyabonga. Right. Bengithwasa. Wamletha ebaby nyanga entumbeni kaGobela wami. Ethi ngiphahlele Thokoza. Ngacela uGobela ethi ngiphahlele gogo. Ngiphahlele. Right. Ngimamukele. Uthlogi. Uthlogi kuyomuvi. Ulo wamshikazi. Okay. Right. Ngamnika igama ngathi ngusiyabonga. Right. uVictoria Mekelo elwa noPhilani orelwa nami. Uthi lo mntana kususi yabonga ungazomnika umntana akhe siyabonga kusowa. Ubani osho njalo? Kusho yena. Yabona into engiyifunayo? That's right. Okay, ngiyabonga. That's right. Ngiyabonga. Uyangizwa ukuthi ngiyaphi? Wangikuhle. Ga ke tlo dumelana le gore o ntlisa mo wa nkwalla. The next thing o ba beya ka mo musinga dilo tse di sutang wena. The next thing ke tlo utlwa dilo tse di tshwanang le itse mama ro amogetse bana wena then ha wa amogele maina. Uyangithola mama wami ukuthi ngithini? Angizanga la kuzothatha iside. Ukuthi balengise nje imic. Philani ayenza intando yakhe beno Victoria wakhe ngibona ukuthi ngiphume kubo ngoba ngingafuni izinto ezinje zokuthi ngixoxe ngingaqedi. Ngibuyele emuva. Ngaseqaleni ngathukwa kakhulu lo mntwana. Angifuni ngizifuna on record. But sathukana mama Philani usikeketsa mosolwa wa bana go lena kitlile and nka se bitse camera fela lwana nrugile mama Philani gore nna ke lehlanya just like o re bipolar what wena o tadile ngwanruga no kwena o tadile ngwanruga why yonke into umsulwa ibipolar yami njengoba undiagnose uyibiza ama camera uyazela are you a doctor sasa mathe ngitsheletsa ukuthi oba ngathi ngiyadelela hayi no ngikudelela ngani
ngaze ngayo Ake Victoria shuta ka camera wena ka phone ya o botsisitse ka di kae dinepe tseo le no shapana ba ka ntho eo nna ke tletse taba ya bana mo ke tletse taba ya bana ene wa idaka a tsa mo so bana ba etswe DNA test wa idaka taba eo o ba phegile bana o ba phegile mamela ke mama o ba phegile bana a tsa mo so ba ka papa go bana a tsa mo so ba ka ntata bana o ba ka ke o tulle Facebook account ka ya khale ngona le roga ko teng wena le kuku why yonke into zenza msulwa why uzenza msulwa yonke into hayi no mama so bana ba re tlo ira yang ga bona se okay bua le nae wena site la no are motlwe wena site la hao bana wa ba amogela So now you saying izukulu zakho sathi ufuna ama DNA test. Awusasho ukuthi ufuna ama DNA test. So mina bengenaphi ukuze ukhulume kanjalo uthi ufuna ama DNA test bengenaphi? Why bongatshela umntana? Mara uyathemba ukuthi ukhopha umntana? No. Umntana. Lo wentombazana uyathemba ukuthi wakho. abantwana bomntana manginasi stress ngithembise ke ukuthi nayi net report kuthiwa yena uboshiwe lo nayi bengihleli nabantwana la ngabe bengingabafuni ngabe ngithe philani hamba azange uzoke banathi baphilani azange so now ke thothi thuso wa ikwalla ha o batle go tswa o tlo bua ka bipolar o doctor ke le shano ka eng ngiyabathanda kakhulu abantwana ya nedlozi labantwana ngithanda motion ya uyakhumula sithini endlini yebo masiphathe njalo gogo angina stress nomntwana uyabona mangithi akanaso ya manje sizoyenza njani ukuthi abantwana bakhona ukuza la baloku bavakashe ngiyayivala gogo anytime ba welcome gogo siyathokoza la ukithi la ya ukwanga mama anginamuzi ya kodwa ba welcome bamkelekile ukungena la noma kunini umama bo uyo ngafuni ngabo ore ba welcome bana but then ne ba dutse ngwana lapile hayi mo thank you eng ona dutse le bona papa bona le ngwana ba bolela go no botshwarisa tala ufuna ngithathe wena ukudlula abantwana jwang nna ke bone go ga o nrate mama philane nna ke na toba le wena ya le nna ke wena wa nroga asam ntomdala ngiyabonga ne ngibongile mkhulu wami ngibonge kakhulu khulisana abantwana bakhule khaitsedi e ka nno ba tse dingwe tse no di expectile ya di iragala ntwe ke itumeletseng yona ke gore mama wa amogela bana gore o tla godisa bana o tla irela bana tsa tshwantse a ba irele tsona ntho engwe ya botlhokwa philane wa go rata la ba sa go rateng e tswala maikutlo ga ke acceptile vele gore a never ba se ban rate ene go right ke lebogile for thuso ya lona and then ntse gape kopang go clarify gore gotle di DNA o buile go wa di batla nna I didn't say bo wa sengwana teng ke Philane o tshilong jalo but ke lebogetse thuso ya lona Philane wa go rata ne nkemele go kolong ke a leboga thank you ma Mzansi o iponetse tsa ong fihlelene ho bohloko ka nako tse ding o iphumana o kene dipakeng tsa batho be ile reng ba ntse bana le ntwa tsa bona di qetella di ama bana empa qetellong re la ga tlameha hore jalo ka moruti ke kene dipakeng o ikutlwetse a ka mosebetsi ko yentse le wena o ka nkwalla o fihlelene 157 mo Jalava re tlo rarolla taba tsa batho ba patilweng ha hona motho ya tlamehang ho pata umntu aka fihlwa a sa phela a ke tshojalo letsatsi le a dikela ke lefa wa phetho ke kgabo ke mokgatla ke motho wa pilana ke namela setlhare ke jaboreko